अहानबदा मरोइबा पाउ मई की कुमहै दिवाली का मरी लेना गवर्नर याउना अतै लुसिंग कयाना स्टेट असगी मियामदा याइफा पाउजल पिरकले वांगू संदंगखोंग मरिंदा नौना साबा आरसीसी ब्रिज नौना मुख हन्ना कंस्ट्रक्शन तौगदबनी हाइना लमदम अदुगी मियामना मरी लेनबा सिंगी पुकनिंग चिंगसिललि चिंगमी तमीगी मरक्ता अचेतपा मरी थमदुना चटमिनारबनी अखोई मसलगी मरक्ता अरानबा पॉलिटिक्स तौरिबसिंग माइथीबा पीबा ngamgani हाइना खुराइजम अथौबना फोंदोखरे MPCC की प्रेसिडेंट W अनन्ना लान असी कुंबी केंद्र के MLA न थोहनबनी हाइखिबा वफम खुदम चांगदमगा लोइनना नुमित मंगानी फाउबगी मनुंगदा पुथोकदबनी हाइना एस अंगुक सनाना फोंदोरकले NGANGOM की लुचेंबा मुइबाना नागा मियामदा लाले हाइजगदबनी हाइना Zeliangrong United Front ना फोंदोरकले अमदी मिजोराम की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी यामलबा एक्सप्लोसिव अमदी पॉपी मरु फगतख्रे खुमजरे ममी टीवी ने सदोकचबा मणिपुरी पाव मियेंग ताबीब सिंगबो अहानबमक्तदा nganगom पिंकूना तरामना ओकचरे पाव संदोंगना पिजरे मई की कुमहै दिवाली का मरी लेना गवर्नर याउना अतै लुसिंग कयाना स्टेट असगी मियामदा याइफा पाउजल पिरकली गवर्नर की पाउजलदा दिवाली असे अंगानबना अमंबबु माइथीबा पीबा अफबना फतबबु माइथीबा पीबगी खुदमने कुमहै असिना लाकपदा अखोइगी अमता ओइबा नुंसी चानबा अमदे आशा अमुक हन्ना लैहनबा होनबगी मतम ओइरे स्पीकर सेटब्रतगे पाउजलदा दिवाली की मई मंगाल असिना लमदम असिदा अमता ओइबगी मपांगल अदु हेन कनकत हलसे हाइन मखा तरकले अमदे हानगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन के पाउजलदा मई कुमहै दिवालीना लमदम असिदा नुंसी चानबा शांति अमदे चौखटपा पुरकपा ओइरसनु हाइना फोंदोरकले लमदम असिदा खुंदामिनरिबा चिंगमी अमसोंग तंपाकी मियोइसिंगा अचेतपा मरी थमदुना अइगोय मसेल अमता ओइना अमना अमगी mateंग पांगनदुना पुन्ना हिंगमिनबगी वखलोंदा ल्याङमै इम्फाल मार्केट कमिटी न सिंदुना इम्फाल की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा ल्याङमै फुरुप सिंगना पुथोकपा पोथोक सिंग योनुना मियामदा फंगहलकपगी सरुक अमा ओइना निंगोल चाकौबगा मरी लेनना ngasisu कमिटी असिना सिंदुना सेगा रोड तखेलबम लेकाई यूथ क्लब ता मेगा ल्याङमै इम्फाल मार्केट हांगदुना ल्याङमै फुरुपना पुथोकपा पोथोक सिंग मियामदा फंगहनख्रे ngasi मार्केट असि हांगदोकपगी थौरमदा ल्याङमै इम्फाल मार्केट कम्युनिटी की चेयरमैन KS चिंखै लुवांगसा ल्याङमै नागा काउंसिल के प्रेसिडेंट R मचौ दौवो तखेलंबम यूथ क्लब के प्रेसिडेंट पेबम बोयबी अमदे ल्याङमै इम्फाल मार्केट कमिटी के चीफ एडवाइजर खुराइजम अथौबना प्रेसिडेंट मेंबर ओइना सरुक याखे लोइनाना तोंगान तोंगान बकैथेल की इमा सिंगसु सरुक यादुना पांगथोके अमदे निंगोल चाकौबगा मरी लेनना ल्याङमै फुरुप की मियोइसिंगना लमदम असिगी थौरम असिदा सरुक याखिबा इमा सिंगदा अचंबा खुदोल पोट पिदुना चिंगतम अनिगी मरक्ता निंगोल चाकौबना लाकपदा मचेल मनाव ओइबगी नुंसिनबगी मरी अदु उतखे थौरम असिगा मरी लेनना कमिटी असिगे चीफ एडवाइजर खुराइजम अथौबना फोंदोखिबदा तंपाकता तारिबा मिटेसिंगना खनबा वाखलगा पॉलिटिक्स तौबसिंगना छंदोकपा अरानबा पावगा अनिगी खेतनबा असे अखोइना हंथहनबा अमा मथौताई तंपाकी मियोइसिंगना चिंगी मियोइसिंगबु कयाम नुंसी हाइबा अदु नुंसी ngasi चिंगमी सिंगना तंपाकता लाक्तुना अखोइ मसेल पुन्ना हिंगमिनबगी वाखलोंदा हांगदोकलिबा मार्केट असिना मयेक सेंगना ताकली मरम अदुना अखोइ मसेलगे मरक्ता लाना पॉलिटिक्स तौसिंदुना नुंसिनदबा होनरिबसिंग असे माइथीबा पीनबगीदमक अखोइ मसेलगे मार्केटा
अचेतपा मरी थमदुना अमना अमगी मतेंग पांगनदुना पुन्ना हिंगमिनाबगी मथौ ताई हाइना फोंदोखी न पुथोक्चरिबा पुथोक्सिंग असि मफम जाना इम्फाल मनुंगदसु मोइ योनफम अमा लेइतबगी खुदोंग चादबसि अदुम थेंगनरगा लाई अयु अंगनबदा नागामपालदा होलसेल पोट खर पूरा थारमगा हनगिबा ना याम ओइबा अदुगा कंगला तोंबिदा कैथेन हप्ता की फंबा अमगा सिनतना पोट अतै सि मोइना योनबदा खुदोंग चादबा अदुगा लमदि याम चाउनिना पोट याम पुथोकपा कांगलुबा मो ओइबा अदुगा हुजिक लोइरेबा मणिपुरदा खुंदामिनरिबा कांगलु पुरुप सिंसिना थेंगनरिबा ललोलितिक तौबदा खुदोंग चादब मैम से येंगकांदा अखोइगा ल्यामगी सिनाव सिंसिगा कुइना अखोइ सुम तोना तिनरगा पुलकपगी अदुगा माव कैथेल से अखोइ मैमना हौ हौ तौदना ल्यामगी दि हौद्री हदन हा बोइबना अखोइसु कैथेल जे मफम चादबगी अखोइदा खितंग खुदोंग चादब लेरी अदु मथंगदि मा होय मैम सु लोइनमक मीडियागी सिनाव मैम अखोइ केनी होयगसे केना लागा माव निगो जाकोबुदि याम यावरबनी अदु ल्यामगी दसु अखोइ मु यावननबा मथंगदगी अखोइ सोयदना अदुसु तौबो ngamna होनजगे PMGSY की मखादा कुंभी केंद्र की मनुंग चना लाइबा वांगू संदंगखोंग मरिन नौना साबा RCC ब्रिज असी नियम चुमना साबी खिदबा अमदी रिटेनिंग वॉल की सरुक सिंगदा अकाइबा कया याउरिबा से नौना अमुक हन्ना कंस्ट्रक्शन तौगदबनी हाइना लमदमदुगी मियाम क्लब सिंगना मरी लेनाबा सिंगी पुकनिंग सिंगसिलगली हिरम असी की मतंगदा ngase 11 Star Club Sandangkhong के प्रेसिडेंट वाई सना जाउबना याउना मरुइबा थौपुबा सिंगना RCC ब्रिज की फिल्म यंगसिल्लादुना मतुंगदा सेक्रेटरी एस हेमंतना फोंदोखिबदा थोंग असी असुकी मतिक प्रजा मियामगे यामना मरुइबा लाइफलाइन अमनी थोंग असी मतम कुइना साबिदना लम लैरंबदगे हंदकी चाही असिदा साबिरकपदा लंदमसिगी मियामना यामना हराउजखे अदुबु थोंग असिगी यामना मरु ओइबा मियामना चटकदबा मथकी सरो RCC हैरिबा असे चूरिंग तौबगी मतम सुद्रिंगैदा ngakpigani curing tawbagi matam sodringaida handak thokiba ising isau aduna farmers sing ngakhatliba makong sing इचाउ अदुना चेंथाखिबा अमदे रिटेनिंग वॉल असिबो क्वालिटी कंट्रोल तौदबना चेखाइरिबा असिदसु तौगदबने हाइरदुना खुदिंगमक सिंग असिगे अफफता खुदिंगमक मरी लेनाबा डिपार्टमेंट अमदे ठिकादारना पुगदबने सो हाइरे PMGSY की मखादा साजरीबा RCC ब्रिज असे इसिंग इचाउना मरम ओरगा फार्मर फुखिबना मतम सुद्रिंगैदा हाइबा थोंग असे मयाइदा नमदरे अदुगा नकन नकन हापिबा रिटेनिंग वॉल असे क्वालिटी मेंटेन तौदबना मरम ओरगा काइबा तोइबा याउसलकवा हाइबा थोंग असे डिपार्टमेंट की मियोसिंग लागा मिजेंग चंगबिरे हाइरगा थोंग असे की अफपता पुनमक डिपार्टमेंट की मियोसिंग अमदि ठिकादार सिंगा मसीगी दायित्व लौबिगदौबने BJP कुंभी मंडल मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट W अनन्ना कुंभी सेतुपुर हंदक पांथोखिबा कांग्रेस के मिफम अमदा थोगलिबा लान असी कुंभी केंद्र के MLA ना थोहनखिबने हाइखिबा ऑफम अदो खुदम चांगदमगा लोइनना मियामदा नुमित मंगानी फावगी मनुंगदा पुथोकदबनी हाइना BJP कुंभी मंडल के प्रेसिडेंट एस अंगोक सनाना फोंदोरले कुंभी एसी के तोंगान-तोंगानबा मफम अनि 29/16 अमसुंग 29/18 पोलिंग बूथ की मियांगा लोइनना फम की मिफमदा वफम से फोंदोकलदुना महाकना हाई था सिगी तरामरीदा कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 2 की मनुंगदा लेरिबा कुंभी सेतुपुर ग्राउंडा पांथोकिबा कांग्रेस पार्टी के बोट चोर गदी चोट हाइबा कांग्रेस के मिफम अमदा MPYCC की प्रेसिडेंट W अनन्ना लान असी कुंभी की MLA न थोहनखिबनी हाइना थमखिबा वफम अदो मियामना याबा ngamloi हिरम अदुगी मतंगदा हौनरुबा तौदना कुंभी AC की तोंगान बा मफम सिंगदगी लाकपा मियामना वाहेंगबम अननगी युमदा वारी सानबा लाखी मदुगी मतुंगदा MPYCC की प्रेसिडेंट ना माकी ओइबा तोंगान बा सोशल मीडिया की खुथांगदा
ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ W ꯑꯅꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯨꯝꯕꯤ ACꯒꯤ MLAꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ W ꯑꯅꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯕꯤ AC ꯄꯣꯂꯤꯡ 29/18ꯒꯤ ꯕꯨꯊ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ W ꯄꯟꯆꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ MPYCC President Wahengbam Ananna thamkiba wafamsing adu mahakna ale natraga soikre natraga kumbigi MLA na lan thokhanbani haibasigi kudam changdam numit manganigi manungda puthokadabani kaniba kumbigi MLA na lan thokhanba asengba oramlabadi MLA bu miyamna chairak pisi karigumba puthokpa ngamdrabadi kumbi ST ge 29/18 ge area da Congress Party ge thabak thoram amata pangthokpa yaroi haina phongdokhi crime asigi horak phamni haiduna ngasi MLA da ananna maralama siribase karigumba nanna madigi matik saba paraman evidence recording da loinana puthokpa ngamdaba taragadi leiriba kumbi setupur gi 29/18 gi polling asida Congress Party gi oiba mifam natragana meeting ka gumba amatana tawba yaroi haibo NGANGOM ki General Secretary Thuingalen Muibana mahaki pokna from Lamdam Ukrul gi Somdalda lakani haiba sigi mamangda mahakna tawkhiba aranba sing adugidamak naga miyamda lale haina hana haijakadabani haina aina thingkraba lalholu Zeliangrong United Front na phongdorli Lop asige General Secretary Information and Publicity Louis Golmaina kojek piduna thadorokpa Jerol amagi matung inna hai NGANGOM के जनरल सेक्रेटरी TS मुइबा थासिगी कुनगनी थोइदा महाकी पोंगना फम लमदम उखरुल गे सोमदानदा चाही यांखै मंगागी मतुंगदा लाक्तुना मियामगा उनगदौरी अदुबु मुइबाना मसामक चाही यांखै मंगा सिदा नागा सिंगे निंगतंबा फंगहंगना बगिदमक मिशन अमगा लोइनना महाकी पोंगना फम लमदम थादोखिबनी अदुबु महाकना लाकदौरिबा असे मरम चादे नागा सिंगी ओइबा अपाम्बा सिंग अदु पुदुना लाकपा नतबना मरम ओइरगा महाकी खोंगचत असी माई पाकपा खोंगचत अमा नते हाइरे चेरोल असिना मखा तारदुना हाइ NGANGOM ना इसाक अमसोंग मोइबागी लुसिंग मखादा मखोय अनिमंगना NGAN की खुलाई पाइबा केदर सिंगदा याथंग पिदुना नेशनलिज्म अमसोंग सॉवरेनिटी दा लुसिंगदुना लेपलिबा नागागी लुसिंग बकया अमा हातो पिक्रे मसिदा सुनतना NGAN की लुसिंगबा असिना इंडियन आर्मी गा लांथेंगनाबगी नमादा नागागी खुलकया मैथाबा टेक्स खोमगतपा कया चथदुना लागली मणिपुरदा खुंदारिबा नागा फुरुप सिंह मरु ओइना मिसम प्रजा सिंह नेशनलिज्म अमसोंग निंखा तंबगिदमक अवाबा चाइना कया खांगदुना लागली अदुबु NGAN की लीडर मुइबादी इंटरनेशनल गे लम कयादा चतुना लालहौबगी मिंगदा नुंगाई थोक्तुना लेखि हिरम सिंह असी येंगलुरगदे NGAN गे IM लीडर अमसोंग मसिगे आमुइंग सिंगना नागा मियामदा लाले हाइजगदबने थेंगलबसु थेंगना हौजिक फाउबा नागागी लुचिंगबा सिंग अमदे जज की मेंबर सिंगना NGAN के लीडर सिंगबु नागा मियामदा मखोइना ममांगदा तौखिबा अरानबा थबक सिंग अदुगिदमक लाले हाइजगदबने हाइना चेरोल असिना मखा तारगली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई अमना फंगलिबा DA से चादा यांखै तरुकनी अदुगा लमदम असिगे एम्प्लॉई सिंगना फंगलिबा DA असिना चादा 38 पिदुना लागलिबा सिदा लमदम असिगे मियामगी खनबिदुना सेंट्रल गा चप मानबा चांगदा पिबियु हाइना ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई कन्फेडरेशन मणिपुर स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट मैसनाम जय कुमारना फोंदोरली
Wafam asing asi Manipur Press Club ta pangthokiba paumisingi oiba mifam amada phongdokibane maangna makata na phongdokibada haukiba chahida Federation asina senduna All India da leiriba employees singi oiba rally ama chatuna All Pension Scheme chana hanbiyo amade haujik leiriba employees singi DA hengat hanbiyo employees singi fibam pagatlaba matamda leibak asigi sel thungi fibam so fagatkani haiba demand kaya palluduna rally chatke Loina nangastigi Manipur Governor da state asige employees sing memorandum amaso pisinki hairiba memorandum aduda Haujik lamdam asida lairiba employees sing da piriba DA ashi hana chada kuntra mapan pirambani adubu haujik ti chada nifugani thoida yaurakadaure masida hana fanglamba DA gi senfam aduda chada ahum hapchillagani haiduna governor ge council na ayaba piraba matungda order ama thoktuna government ta pisil lakadabane Loina na state asida lairiba employees singe retirement age ase haujiki oina chahi humfuni masina maram oiduna state ki lairiba department singda vacancy post hengalakpa amadi thabakaya pending da laiba hengalakli Pibam sing ase kharada oirabasu menkhatpa ngamnaba employees singe retirement age ase chahi ani hengatuna chahi humfugani thoi ohenbiu haina phungdoki 미국이 expectancy 할때 미국이 상세 타이거디 세히 니구마 버려서도 야만에 지금이 맞다 역사에 하이더라고요. 어제티 세히 나만이고 마이라 세히 사무소 뭐 지금 역사나 또 지금 맞다 여러 가지다 아이고이나 모두 세히 아니 갑자기 expect 더비유 extend 더비유 하이면 그것이 말하면 무슨 아이고이나 하지 이거 말이지 양양을 아니 그리기도하다 세히 아이고이 만이고기 job vacancy aji vacancy 40,000 ki batak le hana le number job che sum retire to ki ba le ki da ba na ka to ki budagi chai ju budala budagi job ki vacancy se 40,000 le ba si ya na le ra to ado agadi 40,000 le ni ngai da kana 62 du sang to tar le ma dam na dam chan na ba ya na ba aji government ki thamuk se pending lai da na ba aji government ki center de pi ra ba funding si utilization hadami karigi problem ang progress is now here community do many so to ba da ai ko gi thabak tawi ba mayam se masi bu tam sanghok pi ra ka madu ha ga di ko ni problem se kara solve to ba se ya ka ne kan je adu ba home su da ai ko na ma ha je ni madu di kai ra da OPS ngai all pension scheme se masi di ko gi masi so ita na san da ba ya de si masi hana leramba potuni adi parliament na launa ki tuni kayara launa ki tuni kaino da adi biyo besi ku halu rakanda odi na yuki rugi dido to isi kaino kaina ko launa ni parliament da adi masi ko pen kinje masi sana dragadi ai koi askun la di hai testi mai to na ko na sumai mo se lai banina all pension scheme je masi sana biyo new pension scheme na ma mu si manipulation na ni ko New physics is no by embracing the setup however. New physics is the Assam Rifles के पर्सनल सेना इंडिया म्यांमार बॉर्डर स्टेट ओरिबा मिजोरम की साम्फाई डिस्ट्रिक्ट के मफम अनिदा चथाकीबा ऑपरेशन सिंगदा एक्सप्लोसिव अमसोंग पोपी मरु सिंग अमदे एरेका नट सिंग फगत पंगमले हाइना ऑफिशियल सिंगना फोंदरकले एक्सप्लोसिव असि पुथोक पुसिन तौबदा चेनाब मियोय अनिसो फगत पंगम की हाये याम लबा एक्सप्लोसिव अदु पुथोक पुसिन तौरे हाइबगी अककनबा पाव अमा फंगबदगी पैरामिलिटरी फोर्स ना अक्टोबर 19 दा चम्फाई खुंगंगदा ऑपरेशन अमा चथकी हारी मफम अदुदा लाकपा गाड़ी अमा खामनबा खंगलुबदा गाड़ी अदुदा तोंगलकपा सिंग अदो मफम अदुदगे चेनबा होनकी अदुबो सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना तानरका फाकी हारी गाड़ी अदुदा चेक तौबा मतमदा जेलेटिन रोड 5 चनिपान कोर्टेक्स मीटर लिसिंग तरा चमंगा अमसोंग डिटोनेटर लिसिंग तरुक यावरंबा थेंगनकी हाइना चेरोल असिना हाइरे अतोपा ऑपरेशन अमदा असम राइफल्स पर्सनल सिंग ना अक्टोबर 13 चम्फाई डिस्ट्रिक्ट पोपी मरु बेग मरीफुतरा अमसोंग एरेका नट बेग चामकुन चौरांगने लुपा लाख मरीफुतरा मापन की ओइगदबा असे फगत पंगमकी हाइरे पोलम सिंग अदु मखा ताना इन्वेस्टिगेशन तौनबगीदमक कस्टम प्रिवेंटिव पोस्ट सिनखरे हाइरे
Manipur Police na pochai huran bani haiba mioi ama fare hari faraba mioi adodi mangmin hau kipken chahi taragani pan Kangpokpi district ke P Kota village dagi ne mangondagi mamangda huran khiba mobile phone ahum amade cycle ama phangba ngamle hari College singi awatpa oja laubagi recruitment pangtho haina mahiru singna khongjang jangsin kre mahiru sing lairik tamba phanghalu amasung college ki awatpa oja laubagi recruitment athubada loisilu amasung college ki 4th year course ki subject sing hangbagi matangda akaknaba ama khanghalu haina ngarang mahiru singna Directorate of University and Higher Education ki office da khongjang jangsin kre desam yang University ki makada laiba tongan ba student union sing amasung mahiroi kayana saruk yaduna sangsin kiba khongjang aduda college singi awatpa oja samri kuntra henbagi recruitment athubada loishin gadabani haiba placard sing paiduna kholaw kaya lauki khongjang asida saruk yakiba desangi president mayengbam somorjitna phongdokibada nep english ing ani kun ase college ki education dasu english ing ani kun gani thoi ki session dagi chatnaba hokre Hana chahi ahum oiramba undergraduate program ase chahi mari ki course oikre aroiba mari suba chahi gi tare suba amasung nipan suba semester gi tamgadaba course ani degree with honors amasung honors with research haiba course ani asigi awatpa oja seng hapinaba government ta memorandum pisinduna matam gi khongjang kaya changsenduna takna duna lakhibani adubo laibak thibadi mathang tha November da exam Tagadaba Mahirui Singh ngasi fauba course asi hangdabana Mahirui lising kaya ama victim oiduna mangduna leire maramaduna Mahirui Singh athuba matamda admission tawraga lairik tamhanaba thabak paikhatlaktrabadi maduda tholakpa afafatagi daita khudibal chief secretary amade governor yauna mari leinaba singna pugadabani haina phongdorakli National Education Policy ki matungina undergraduate ki 4 year ki aroiba semester ani 7 amsung 8 semester da tamgadaba akoi honors with research aduga degree with honors haiba singsi tamangnaba honabada mathok taba ojagi awat pasing atubada hapina ba loinana akoi November da thaga paikha sigi October 10 euro phawada yamna maruiba course amoiba honors with research sigi akoi subject ani khak nga koi pung kharagi mamangda haiba tare pung kharagi mamangda subject ani khak history amasung Manipur si Liberal College amasung NG College khakta da hanga tai myam si hangdabagi masing matang da khoi khongjang sangsin dura mafam asida gerau tor matung da chapchaba ama khangdi bawa khoi haloi haidana phamjan khiba phamjal laga khongjang jangsin khibudugi result ama oina haiba tare khoi directorate si gi director na khuyek pi ba khoi notice ama khoi jik thogle tholok pasida college manga da punna khoi subject na tara course kunga tarama thoi course tarama thoi khoi hangna bagi notice tholok pasi thengab thengna khoi de sama mading studio khoi gi student union sing college student union sing ado mairo sing ma gi taram nokchari doina na ai khoi makhata na khoi research guide ya oiba ya oja sing gi update ama torokan da mu makhata na kari subject sing hangba ya ne haibagi honagani haidana thajaba pirakpa loina na college khoi gi sigi oja sing lobagi thabak si MPSC ga tanara kanda yam athuba matam na loroga awat oja sing si watana bo honragani haibana singba thajaba mayam pirakpasi khoi taram noi tawdabu thaba oina kyam thono onthore I haiba singdo khoi mi kumlaum changna dumak yengduna laigani aduga pibam amada hekta college education si khoi yamna jiglai sidagi hena phagat pibam oina hona bada de samna ton college student union singa mairo singna puna khuchamna raga khoi hona khigani puna hona minasi haiba apel sigaloina na khoi sigumba order Manipur Police Control Room na thadarokpa cherol amagi matung ina National Highway 37 Imphal jiribam lambida lamdamasigi tangai fadana nongmada changdraba yadraba potchai puduna lakpa gari chatruk humfutara mari hariba lambi asida apanba yaudana puslakre makata na potchai puslakpada khudong thiba thoktana bagi damak jingnaningai oiba mafam singda security forces na akanba section thawrang sing lokhatki Manipuri district pumna makta pamdaba thaudok sing thoktana bagi damak jinga masung tamda punna checkpoint chamatara mari hangduna achat awok sing check chathaki hairi amaromda Manipur police na motor vehicle eki makhada drive chathabada ain kaina thorakpa gari kunga mari salan kaktuna sel oina lupa lising 50 khomgatpa ngamle hairi
amadi gari mari dagi tinted film su lauthokhi hari Manipur asida hokhiba pungkun mari asida state asigi oina mioi chama kunganipan dengue positive oiduna apunba case lising ohum kungamapan sukre haina Directorate of Health Services na thadorokpa report amana khanghalakli ngasi fawada Imphal West District na khwaidagi dengue positive oiba district oisu hairi Lakliba October gi tang kun ga humdoi sagol se numit yangai gi nini panba numita pangthokadol riba ningol sakau bana lakpada kanglai miyam maru oina ningol oibi pumna make mafamda Igno Heritage Council Herikona yaifa pauchel pirekli Lupasiki Secretary General thadorokpa cherol amada numit asina lakpada lamdam ase ingtapa nungsi sanaba manaba khunai apunbagi saktam sagat pagal oinana Kumjai ngisengani kunga humdoi me ahumdagi hauduna PINGKU ki narco terrorist singna mayum makai tumna mai thadok pikraba hauji lagjen naduna relief camp singda lairiba singbu masamsagi yumda thuna hanjinduna amuk hanna khunda laita duna ingna chikna laiba ngamba oresanu haina thongni jari sai yamagi mamungda amuktang thokpa ningol oibi singi khaurang na ngaijarakpa numitni hiyangai gi nini panba ningol jakauba Yumnak sagai onduna mau singda chankrabi ningol singna araiba phirol set chaduna mabung mopwa singidamak lafoi komda yubina singba acha thakara ijam jamna puraktuna mapam lamdamda laktuna harau tayamna nokna khena mathel lukoi semduna chakchara ama nungsina jamin thakmin nabana ningol jakau boge maru oiba saktamni hairi punsigi awa nungai kaya pukmen paumen naba Nat ki kumai amane ningol jakauba ase kanglai civilization ge khudam amane mache masal singidamak mabung maupa singna ngamjaba iyong da saba fanek inafi natraga achamba khudol ama khudolpot oina piba se janaduna lai adubu laibak thibadi ngasi anoba mirol sina matamgi khonglai matong ina hokiba chahi khara sida ningol jakau bagi nungi wahan thok masak amadi machat amasung liklamda yamna chauna ahumba kaya lakle matam amagi mawung mawpa amadi machal mase singi marakta nungsina pangthoknaba nungairaba ningol jakau bagi saktam ado hongdoktuna achau aram ka baromda hidana baromda chatharakpa asida khunai sigi yamna laibak thibani ka hena sading tawba amadi khudol pot dakhina na chingba pibagi hidana bagi chanabi ama lakpasina ningol jakau bagi fajakraba kumhai asibu amuka hena masak thiale maitai gi ningol jakau ba kumhai asigi nungi oiba wahan thokti aikhoi masel gi marakta nungsi sanana ichil inau amadi machil mopa machal mase singi mari adu hena chesil hanba amana amabu ningsing naduna nungsi chanana iramda Manipur ama ohenabagi wakhalon pokhanba mioiba khunai gi maribu hena chetna thamnabagi pandamda aikhoi puna pangthok minarabada ingtappa iramdam ama oiba ngamgani matamgi khonglei matong ena mamangai dagi chatharaklaba ningol jakau bagi senglaba ichelda nakal dagi chentharakpa amotpa ichel macha singna fajakraba ningol jakau bagi machat adu hena masak thihalle kudol pot pibada achau aram tanaduna hidana bagi moong ama lakpasina lairaba mabung mopwa singna jakau ba yaurakani khanbada thamoida mi paiba fawba yaudaba nate maram aduna jakau ba numita kudol pot pibada hidana ba toklase haire Aroibada maruiba paum kan pijare Mai gi kumhai Diwali ga mari lainana governor yauna atailo singba kayana state asigi miyamda yaifa paujel pirakli Zeliangrong Marinda nauna saba RCC bridge na nauna amuk hanna construction tawgadabani haina lamdamdugi miyam mari lainaba sing amadi mari lainaba singi pukning chingsilakli Jingmi tamigi marakta achetpa mari thamduna
ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯑꯊꯧꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ MPCCꯒꯤ President W Anana Lan asi Kumbi Kendrugi MLA thokhanbani haikiba wafam khudam changdamga loinana numit 5 fawbagi manungda puthokadabani haina S Anguk Sanana phongdorakli। Ken IM Luchingba Muibana Nagamiamda Lale Haijagadavani Haina Zeliangrong United Front na Phongdorakli। Amadi Mizoram ki tongan mafamsingdagi yamlaba explosive amadi poppy maru phagatkre। Hojiki oina Mami TV na sandok jaba Manipuri pau matang sida loisinjare makha taba paugi namak miyeng taduna laibiyo। Sausages from Total. They are perfectly seasoned, juicy and smoky. Trust Total for snack time. It's totally worth it. Ini maki gano. Ada betul mo. Sige gamse. Next time tina check sin na laksi loga tham karo bani ne. Dadarang se juara habaga am tak kitar bo. Asumna mayam na machal bo ngap shan lugum. Masigi yung masibu. Aso yang an ko kada batagi. Next time tina ngap seli. Next time juara habaga ngap tok na basim bani. Zaman technology si na mana concrete ka tok na tina ba matamda. Kapam na amuk kena hengal adli. Next time strength is in the grip. मियामगी खुरुंग चानबगिदमा केबल वेयर पुशन रबसु ममी टीवी के मखन मथेन क्या के चैनल अमदे अतोप चैनल क्या अदोम की मोबाइल फोन नत्रगना टेलीविजन दे येंग बे यारगने केबल वेयर टिंबगी मथौ ताद्रबा पुंग कुनगमरी चुपना येंग बे यारबा अनौब टेक्नोलॉजी असि लाफना मणिपुर की मपान लेबिरिबा इरेसा सिंगसु लाइन येंग बे यारगने करमना अदोम की मोबाइल फोन नत्रगना टेलीविजन दा हापतना संदोक्सरिबा चैनल सिंग असि येंगनी हाइबगी मरमदा अकुप्पा मरोल खंगबिनिंगबसिंगना 9233577337 दा कॉल तौबिरो मतम चुपदा ममी टीवी बु सपोर्ट तौबिरिबसिंगबु ममी टीवी ना तौबिबल खंगबु चरी।